ndagusuje kandi ndizera ko umeze neza. Ni nyuma y'igihe kitari gito rero DJ Brian amaze atagaragara ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye nkuko abantu bari basanzwe bamumenyereyeho. Ni nyuma ya saga ya Yago, aho Yago yagiraniye ibibazo nawe DJ Brian. DJ Brian yabaye nk'umuntu wicecekera agabanya ibintu byo kujya ku mbuga nkoranyambaga cyane. Ni na nyuma y'igihe kinini adaherutse kwerekana uyu mwana we mwiza w'umukobwa. Ubu rero akaba yongeye kumwerekana kuri Instagram yiwe. Yarakuze ameze neza cyane nkuko ubibona mu mafoto cyangwa se muri video ndimo ngenda nkwerekano. Ni umwana rero DJ Brian akunze kwerekana cyane yibereye mu rugo, akanamwerekana barimo bakina nk'umwana we w'umukobwa. Yes, murabibona afite umwana mwiza cyane, akaba yamushyize rero kuri story ye ya Instagram yerekana uburyo ki bamusutsemo. Kenshi dushobora gutekereza ko bano bantu tubona ku ma social medias baba badafite izindi nshingano mu rugo, tukabona DJ Brian mu DJ tukamubona atwika ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ariko iki ni cyerekana ko n'izindi nshingano z'inyuma baba baseze mu rugo nazo bazikurikiza nkuko bikwiye. Ndizera rero ko updates ngenda ngugezaho zikunyura umunsi ku wundi. Kora subscribe rero kugira ngo tujye tubana inkuru ku yindi.